Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko agiye gukora ibishoboka byose akemeza umujyi wa Tehran, ngo arashaka kurimbura Iran n'ibyayo byose, agakuraho perezida uriho akishyiraho uwo ashaka, ngo niba Iran yarananiwe kumvikana nta kindi gisigaye uretse intambara yeruye. Perezida wa Iran yafashe icyemezo cyo guhamagara Vladimir Putin amusaba kumushyigikira mu gihe Amerika cyangwa Israel byaba bigabye igitero kuri Iran. Saho yagarukiye gusa, yahamagaye na perezida w'Ubushinwa Xi Jinping amusaba yuko byanze bikunze bagomba gufata ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika birimo guhangana nayo mu buryo bweruye. Telefone yakurikiyeho yari yo guhamagara muri Arabia Saudite asaba Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu gufunga ikirere ku buryo ushaka gutera Iran atabona hanyura binyuze muri ibi bihugu. Ibi ngibi bisa n'ahari intambara ikomeye igiye guhuza ibihugu by'ibihangange, abandi bakemeza yuko yaba ari intambara y'isi ya gatatu. Ubushinwa uyu munsi bukomeje kwimakaza ibijyanye n'ibikomoka ku mashanyarazi, imodoka zikoresha amashanyarazi, moto n'ibindi byose bikoresha amashanyarazi, mu gihe Amerika irimo gukungahara kuri peteroli.